Makuĩte mihuko ya nguo ciao o hamwe na indo ingĩ nini iria marahotire kuhonokia na ihenya. Akenya aria mahũndũrĩtwo kuma bũrũri wa South Africa mamũkĩrĩtwo ni abitha a Ministry ya maũndũ ma nanja kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta kaunti-inĩ ya Nairobi. Magicokereria na muciĩ mũgarũ na wendo wao, Akenya aya nĩ matũtarĩirie ũrĩa makoretwo na ihinda iritũ kumana na kwĩhĩrĩria kwa wagagu bũrũri-inĩ wa South Africa, ũndũ ũrĩa maugĩte ũramaigaga na mĩtũrĩre ya wagagu kumana na tharĩkĩra cia kĩmwĩrĩ, tharĩkĩra cia biacara o hamwe na wĩici ũrĩa raia mabũrũri mangĩ makoretwo magĩtũngio. Tukitoka huko kuna wase wameishiwa na job zao, kuna wase wamevurugwa, wanaenda kwa streets wakisema wahambe wase go home, mrudi kwenu. So that's it. So kuna wase biashara zao zimeharibiwa and very few cases, I think maybe one or two deaths. Siwezi sema ati wanaenda wakiwa wase, maybe sasa sijui utake kupigana na wao, you understand. Kwa duka yako wanakujanga usiku late hours, wengine wanapanda juu wanafunja wanaingia. Mimi wameiba duka yangu, simu yangu wakashukua, uona meno yangu wakafunja. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Baadaye kila kitu mahali nimetoka mahali nyingine mbaya sana, naitwa Durban, niko kwa form, niko na family yangu ni ile sasa nimekuonesha kama watu 6. I went last year, so for me imekuwa kazi ngumu kwangu. Bado tumevamiwa na sikuvamiwa, unavamiwa ile design ya hata nitasemaje, I'm so confused. Unavamiwa so that they despise you, those guys. They are full of themselves, Igũrũ rĩa kĩgirĩko kĩrĩa Akenya makoretwo makĩhĩtũkĩra, rĩu maugĩte ona mĩtũrĩre yao ĩrorete kũritũha ona makĩria, amu aingĩ ao nĩ maratiganĩirie mawĩra ona matarĩhĩtwo o hamwe na biacara iria marehokete, ĩndĩ rĩu mahũndũrĩtwo na mũciĩ matakũmenya rũciũ rwao rũhuana atĩa. Hakuna kitu nimebeba kwa nyumba yangu mzima isipokuwa hizo bag mbili mnaona hapo, na hii ni luggage nimebeba. Na most of my savings nilikuwa nimeinvest to living a good life, because ukifanya kazi na uishi maisha mzuri, so una understand. And the small savings manze, si ati nitawadanganya, nikishaingia Uber hapa saizi na nikule siku 2-3, that's it. Yeah, so we starting life afresh here. Hatuna family, hatuna vitu zingine ambayo unaweza beba na vitu yako utoroke naye, ndio once wakakuja huna uwezo, unakimbia tu, unamwachia, wakachoma wakashukua vitu yote. Alhamdulillah, nashukuru tu Mungu hapo kama nimefika salama. Alhamdulillah. Kũringana na Akenya aya, mwĩhoko wao nĩ atĩ wagagu ũcio nĩ ũkũhorera na mahote gũcokereria bũrũri-inĩ ũcio. Amwe aingĩ ao nĩ marĩkĩtie gwaka mĩtũrĩre yao na amwe makambĩrĩria family iria matarenda gũtiganĩria. I say it's such a nice country. I'd not say anything yenye si poa kuwahusu, na get ile tu kitu yenye hawajatubamba ni hivyo vile wanachukulia black man kama foreigner. Because hata kwa hizo streets ukiona hakuna msee white anatokea. Na mimi naambia investors wote wakuje Kenya. We have the Gen Z spirit. Sisi hatupigani na black men, sisi hatupigani na white man, sisi hatujui racism. Sisi tunajua ni nani tunapigana naye, and we are looking forward to work together as a team. Akenya aya oho nĩ macokeirie thirikari ya Kenya ngatho, makiuga nĩ ĩkoretwo ĩkĩrutanĩria nĩguo gũtigĩrĩra Akenya othe nĩ mahũndũrwo na mũciĩ na makĩria arĩa marĩ ũgwati-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.